waragak ka kui Philemon ran Paul min cha yen ka kui Kristo Yesu kona damandan ni Timosis gwara warga ga meji yin Philemon mazda karan latkel ka we kanyimandan ni Afia ke Arkispus ran Yesu ka konkel ka we ka jidwel kos tin la madwelu apos kana mal ka kos in la gwandan kana koni Yesu Kristo daga ye ran la kulda alar tazloy wazidial miche jitim ray falika ko chandogdu kana ideal tin ju kos ka leilin kana ngasdu ka kwar ni Yesu ran pala go ngas tin tinyak kanas beja ka ngi pus kondial tin te ka kon ray Kristo kagan tata loy midit kana bom loy jek ka kuin no kodu ka wo chiloy neni tinju kos ka lay ya ka gwa ka ji damar ka kuilo da neme ran dero lega long ray Kristo en go deji lat meloro ibilat ka wo maji basili ji agan Paul la de neme ala wud midit ka tame ba agaran yena ka kui Kristo ran langaji ka kui gada ni Onesimus min chian fai agwan mata yena me medan sele je lot kaji ka tame chete ka lot kaji amanagan ran jaga je ka jok kaji kel ka je jaga no loy da fai ka chwa gonu mi dere te kel ka wo dere ga lerika ka gwaldu meta yena ka kwisum dugo ka chaye gor en go bodor lat a chaje sech kenyam ko go min bilet ka be ben ka ji a cha ko ni ji dong a jan lot eme ene je ke Onesimus ka ji ka gwal metot ko go baloish ka ji amani shanken ka chele ngot ala kwai gen lenya kwai adamandan munang ne naje long ko kunogdu le tidi kaje ala kwai kala damor rai kwani Yesu kana mishare ga labaran lat kel gi nyurije ka nyur indiri nyunu miche ji der kie mite ga ngwan kaji bor mo mapin ka shoda agan Paul bor mame ka tedamo gan bai shwalji kaselemi balat ka kwidu ka wo system no pointu ga onda mar gan sieji lenega kanamo rai kwala jang loida ka gware Kristo gan gware ji waragat eme ka wo ngale jin go belat ka ngaye jen go bimelen min chaselat kamandong wo rele dwelika ka kwida ka wo chara jen wo buku paluling aba losh ye nergeji faras ramin chayen kel ka kwi Kristo Yesu amane mak kene Aristarchus kezimas kana luk naidilat kel ka nergeji apos kwarni Yesu Kristo da kel ka yedu